nonke babukeli be-Black Lives TV nibingelelo situfuzela ngamandla ezulungu yankomsavukazi umvuleli intokazi ezelomamkhizi namhlanje ke sisesigodleni sakakhethe nginomama la bazobe basithi fahlafahla kancane abahamba nezintombi zomhlanga sanibonani yebo ninjani siyaphila sikhona nathi siyabona njengamanje ukuthi sihambe kabi kubi la ekhaya sikhathanyelwe inkosi yethu yakwaZulu ngiyabona ngazuthi nihamba nezintombi kwenzakalani namhlanje ya besizolila lapha sizolelisa isilo sethu lokho esifika izolo sisuka nawo umzimba wakhe le lapha kukhona sasafika la sahlala ubusuku bonke senzela ukuthi azayofihlwa nathi sisalindile sisahlezi la baze babuya ke silokho sila kuze kube namhlanje sile inkonzo ke engenileyo namhlanje so ukukhothama kwenkosi yakwaZulu kuniphazamisa kuphi nezintombi kuyasiphazamisa kakhulu kabi ngoba intombi ihamba umhlanga ziyahlolwa umhlanga kulonyaka ophilile uzange bebikho ngenxa yokuthi bekhona lesifo asazi kulonyaka noma sizobe sikhona kodwa mangabe singekho uyaqhubeka umhlanga ayikho into ezonivimba kahle ayikho into ekuvimba Salalazo, we'll always remember you. Salalazo, we'll always remember you. Your name is written on the mighty dragon's back. Pasco Kastamba, Salalazo, Salalom Sabati. Your name is written on Cape Colhas, where two mighty oceans meet, Indian and Atlantic. Salalazo, Salalom Sabati. Your name is written on Orange River that rises from the Lesotho mountains and travel across the desert to the west. Sangalaze, Sangalam Sabati. We will always remember you for memories of our heritage. It helps us to preserve our cultural integrity, sustain our heritage intelligence, and maintain our traditional protocols. Sahlala sikukhumbula bayethu ngemisebenzi yakho emihle kangaka. Kasideka lokugqushugqushalaza usiqengela ikamva eqaqambileyo amanqanaba wagqithile iminqantsa wayiqabela ungaxheleshe ngasemva kwaphela waqhaba wafohlela ngezikrweqe zengqalelo kumasiko nezithethe zakwethu. Oh! Khangathi kaloku ubhale edolweni utambisha ngozona sayina ngokhongo izabuya impendulo sithi goduka corona goduka hamba mpasi silamlelani mathongo mahle silamlelani bayethe silamlelani ihlanganezwe silamlelani ihlanga lomhlabathi manikeke abafazi balanda bomthakathi when Bayete gave me the platform to talk to him about the unification of Africa. That was the remarkable moment of my life on the 17th of March 2017 when he was talking about the inclusivity in our economy, the economic transformation, the socio-economic transformation. Abo sibamba ma ngezandla sibone ukuba omnye uphethe isakhono esiphi na ngoba siphila ngezakhono. We are the ones who have brought innovation. Even this technology is of the African child.
We are the great-grandchildren of Umkhosi. The great-grandchildren of the warrior men and women that in Kukuneled, the patriots in Pepu and Tetrayo took to battle, the soldiers Mushweshwe and Gungunyane taught never to dishonor the cause of freedom. Freedom for you is freedom for me. I am because you are. Manglapha, bakethe umthanda wokwanongoma. Umoya wami yahlaziyeka. Ndisiva ndisekhaya. Wanga umoya kabayethe. Ungangezwe lakhe. Ungasiphakamisa sonke. May his spirit incarnate through us so that we can have the spirit of unity. Amandla. Amandla. Siyabonga kakhulu. Bingelela nonke babukeli be-Black Lives TV, bingelela usitufuza ngamandla ezilungu yenkomsavukazi. Uvuleni intokazi ezalwa mamkhizi namhlanje ngisesigodlweni kakhetha omthandayo nginentokazi la izoke sichazela kabanzi ngempilo yayo. Sawubona sisi. Yebo sisi njani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila sisi. Ngabe ngime nobani la njengamanje? Igama lami ngumningi Andile wakazuma wakhona la kaNongoma esigodini saDabazi. Uze ngani la namhlanje? Namhlanje sizile lana ukuzobhonga emswaneni ngoba isilo sethu sikhotheme, so sizile sinizintombi sizobhonga emswaneni. Akhona okoqala sifika namhlanje, ikahle kahle safika ngomsombuluko and then nangolesithathu safika. Kwase kwathi masifika ngolesithathu sasale sesihlala kwaze wafika lolu suku la namhlanje. Masifika ngolesithathu sidecide ukuthi sihambe ngenyawo sisuke esigodlweni ebesile ezantsi size sikhuphuke sifike la kakhetha omthandayo samba ngenyawo ngokuthi ngoba besihlonipha ubayede, sihlonipha ukhothama kwakhe. Besiphethe amabhena abhalwe nje konke obekusenhlizweni zethu. Bese kwathi izolo ngo-12 ebusuku sidecide ukuthi siphathe amakhandlela siwakhanyise singene ngaphakathi la esigodlweni. Lokho bekuwuphawu lokuthi ubayede kuthina ebesefana nesibani. I'm sorry, bengaqondi ukuthi ukhali. Ngicela wehlisa umoya but ngisafuna ukwazi ukuthi kahle kahle enikuzela la njengoba niyintombi. Nisazokhona ukuqhubeka kuniphazamisa kangakanani ukhothama inkosi? Ukhothama inkosi kusiphazamise kakhulu ngoba abanye bethu abazange beze bekholwe kuze kufike usuku la namhlanje, bazange beze bekholwe. Kodwa engakusho sizintombi sizokwenza sure ukuthi umkhosi womhlanga uyaqhubeka njengoba imbube kade yenza, uzoqhubeka umkhosi womhlanga. Sizintombi sisazoqhubeka sime sihlolwe sihambe kulezi nyathelo lezi athe asihambe kuzona. Ngeke size sisukiswe ukuthi ngoba usekhotheme. Ukumhlonipha kwethu nje kulele lapho kusekuthenini senze exactly lento le asifundise yona ukuthi siyenze. Into yethu silwele, usiko lethu sulilwele, ukuyigcina kwethu sikulwele, siphathe kahle kuze kufike usuku lomshado. Siyabonga kakhulu sisi. Ngiyabonga kakhulu. Black Lives TV.